n'amakuru abantu benshi bari gutagaho ibitekerezo bigiye bitandukanye kuri uwo mupasiteri umaze kumenyerwa muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba imyigishirize yiwe. Umupasiteri abamuzi baramuzi, ni umuvugabutumwa donc amaze kuba umwinternational, amaze mu by'ukuri kwagura imipaka, abantu benshi baramuzi. Ngira ngo no muri za 2021 yashatse kuza mu gihugu cy'u Rwanda ntibyamukundira bitewe nyine imyigishirize yiwe donc irahambaye yashatse kuza, icyo genda byibuka byaranze, biza kuza kuba byarangira gutyo. Sinzi niba aragera mu Rwanda umupasiteri, ariko yigeze gushaka kuza mu gihugu cy'u Rwanda gukora ibiterane bigiye bitandukanye. Uyu mupasiteri ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bitewe n'igikorwa cyabaye, abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, aho abantu bari kumwamaganira kure. Ubwo ni kubijyanye n'urugo, kuko nibyo tugiye kuza kuba twavugaho. Abantu bamwe bari kumwamaganira kure, abandi bakavuga bati nyamaze nta kundi kuntu byari kugenda, nta ni gutya. Byagenze gute, bimeze gute? Ngira ngo nk'uko wabonye kuri iyo screen yawe, wabonye umumama usa nkaho akuze, yitwa ubundi mupasiteri yitwa Marcelo, yitwa Pastor Marcelo Tunasi. Ngira ngo niba mukoresha imbuga nkoranyambaga uyu mupasiteri muri kugenda mubona, ni mu gihe abonye umukobwa usa nkaho ukiri mutoya ahagaze anafite mikoro, asa nkaho nawe ari kwigisha ijambo ry'Imana, yitwa Esther Aisha. Ni mu gihe uyu mugore usa nkaho akuze, ufite nk'akanyinya, ngira ngo arakuze, ngira ngo muragenda mumubona, yitwa Blanche Kondoro. Blanche Kondoro yashakanye na Marcelo Tunasi, bakora ubukwe pe, bakoze ubukwe. Urumva nyine kuba pasiteri ntabwo yajya gufungira nanga ajye guca mu nzira zitari zo. Barasezeranye, babyarana abana bagera kuri 4. Pasiteri nyine yari yubatse urugo ameze neza. Ngira ngo itorero uyu mupasiteri ayobora ryitwa Eglise La Compassion. Ngira ngo ubwo abasanzwe bazi iyi eglise cyangwa se uru rusengero, abantu benshi bahise bamumenya hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kinshasa. Arazwi umupasiteri, nakubwiye ngo arazwi si no muri Kinshasa, mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ni henshi agenda akorera ibiterane bigiye bitandukanye, abantu bakabohorwa, abantu bagakira indwara. No muri Afurika by'umwihariko, si no muri Afurika gusa, no hanze ya Afurika agenda akora ibiterane bigiye bitandukanye, abantu benshi bakagenda babohoka. Uyu Marcelo rero yagize ibyago, nta n'umwaka uragera abuze Blanche, uyu mugore wa mbere babyaranye abana bagera kuri 4. Yagize ibyago aramubura, umugore wiwe wa mbere arapfa. Kuri ubu ngubu ndiho ndakugezaho iyi nkuru, nta n'umwaka urashira, ni mu mezi 7-8 gutyo, uyu mupasiteri agize ibi byago bimeze gutya. Uyu mupasiteri akimara kubura uyu mugore we wa mbere, yahise yinjira direct mu rukundo. Urumva kugera aho abantu bapanga ubukwe, yahise yinjira direct mu rukundo n'uyu mukobwa nakubwiye ngo ugaragara nkaho akiri mutoya, yitwa Esther Aisha. Bahita binjira mu rukundo biri direct. None kuri ubu ngubu ndiho ndakugezaho iyi nkuru, bafite ubukwe ejo ku itariki ya 23 z'uku kwezi kwa 7 uyu mwaka turimo 2025. Iki kintu rero cyabaye ni cy'abantu benshi bafite ubukwe buzabera ejo mu Bubiligi, i Brussels niho ubukwe bwabo buzabera, dore ko bafiteho abayoboke ndetse donc uyu mugabo afite n'ishami aho nga mu Bubiligi, donc basanzwe nyine bakorerayo. Nakubwiye ngo numubwiriza butumwa nyine uri international, ntabwo yaheze muri Kongo, muri Afurika he na hehe nyine agenda abwiriza bigiye bitandukanye. So iki kintu rero uyu mupasiteri agiye gukora nicyo kintu abantu benshi bari gukomeza kugarukaho.
uburyo nta n'amezi, donc nta n'umwaka urimo, amezi agera kuri 7-8 gutyo akaba agiye kurongora undi mugore. Hari abantu bari kuvuga bati nyamaze ibi bintu bari abantu mu by'ukuri abayoboke biwe babimenye nyine bumve ko mu by'ukuri nta rukundo yigeze akunda uwo mugore wiwe, kubera ko burya hari igihe ari kubura uwawe, ngira ngo murabizi, hari igihe nyine kigera mu by'ukuri nyine ukaburi ko mu kibikomere ugifite intimba n'agahinda ku rwego murabizi, mu by'ukuri murabizi abantu bagiye bahura n'ibi bintu mu by'ukuri, kandi niba uri bunara twumva warigeze kubura uwawe ni ukuri komera, tuzongera guhura n'abo bavandimwe twabuze mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko, abacu twabuze mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko, ariko murabizi ko harita umuntu ageramo ku rwego mu by'ukuri aba ari kwibaza isi, akarakarira isi, akavuga wasi we kubera iki uri untwaye iwanjye, kubera iki bigenze gutya. So abantu rero benshi n'iki kintu bari kwibazaho. Yego yasezeranye n'umugore we kuzatandukanywa n'urupfu, ariko nyine muri yata umuntu aba ababaye y'agahinda yahise akundana n'uyu mugore wundi, none bahita banapanga ubukwe, none rwose bimeze neza. Nyine abantu benshi bari kumwiha bavuga bati ibi bintu ntabwo bikwiriye, noneho ku mupasiteri bati rwose ntabwo bikwiriye. Bamwe batangiye kuvuga bati no kwijijisha, muba mushaka kwirira amafaranga gusa, naho mu buzima busanzwe nta mitima muba mufite. Urumva ibyo bintu ntibyabura. Donc ibi bintu nyine biri kuzamura imba umutima z'abantu. Pasiteri nta n'umwaka urashira abuze umugore wiwe, guhita nyine atereta undi mukobwa akavuga ati rwose uriya mukobwa ni mwiza reka mwishumbushe. Wumve ngo abantu benshi bari kuvuga ngo uyu nta pasiteri urimo. Donc wumve ngo ni deba nyinshi ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe bari kuvuga nyamaze none se niba umugore we yaragiye mwagira ngo bigende gute, niba yaricaye akabona ko ibyiza ari uko yaba ari kumwe n'umugore, aho kugira ngo mu by'ukuri abari kuvuga ngo ari guheranwa n'agahinda n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo. So benshi bari kugenda nyine bagaruka kuri aya makuru bavuga byanga byakunda, ntiyigeze amukunda, ntiyigeze agira ate. Ariko hari n'abandi bari kuvuga bati nyamaze nubwo abantu bari kwirengagiza izi mpamvu, Marcelo ndetse na Blanche babyaranye abana bagera kuri 4, kandi 2 ba nyuma baracyari batoya, bati rwose bakeneye kurerwa. Kandi kuba mu by'ukuri yashatse n'ubundi umukobwa usenga wari umukristo wiwe, wumve ko yari umukristo, uyu mukobwa witwa Esther Aisha, uyu Marcelo agiye gukorana, uyu pasiteri agiye gukorana nawe ubukwe, yarasanzwe ari umukristo wiwe. Ubwo nyine yaramubonaga. Nyine wumve abantu ntabwo bari kubyakira, nyine ntabwo byakunda tu, ntabwo bari kubyakira. Bari kuvuga bati sha pasiteri waratubeshya, guriya mukobwa wari waramukunze, pasiteri sha pasiteri. Donc pasiteri yabaye pasiteri, uyu mwana w'umukobwa nawe yahise yiyegurira Imana, ajya mu murimo w'Imana, arajya imbere akabwiriza, yarabimutoje ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko kandi ngira ngo nk'uko twari tugarutse kuri izo mpamvu nyine zimeze gutyo z'abana abantu bari kugenda birengagiza, hariho n'ikindi cyo kuba uyu mupasiteri afite mu by'ukuri abakristo benshi. Reka mvuge ngo itorero rinini haba muri Kinshasa ndetse no hanze ya Kinshasa. Bivuze ko rero ntabwo nyine ari ukubwiriza muri Kinshasa gusa, muri Eglise la Compassion i Kinshasa gusa, ahubwo agomba gufata ingendo, afata ingendo akajya hariya akabwiriza ubutumwa bwiza. Ati rero ntabwo byakunda mu by'ukuri adafite umugore mu rugo kugira ngo ashyire ibintu ku murongo, ibintu nk'ibyo ngibyo ngira ngo uri kugenda ubyumva. Ariko kandi hari n'icyo cyo kuba afite insengero nyinshi nyine ahantu henshi agiye hatandukanye, ndetse n'imitungo igiye itandukanye. Mu by'ukuri aho bavugaga bati donc abantu nyine bamwe na bamwe bati rwose byari bikwiriye ko azana undi mugore, ariko nyine bitari mu gahinda. Nyine nanone abantu bakiri mu gahinda bakibuka
Blanche umugore wiwe wa mbere uburyo yapfuye, imiryango yiwe ikaba ikiri mu gahinda. Hanyuma pasiteri ako gahinda imiryango y'umugore we wa mbere ikirimo, akaba agiye kuzaniramo undi mukobwa, kandi bakaba bafite ubukwe ejo ku itariki ya 23. Wumve ngo byazamuye impaka nyinshi ku mbuga nkoranyambaga, nyine ibintu pasiteri. Donc wumve nawe ngira ngo uri butwandikira igitekerezo cyawe, ese urabona byari bikwiriye koko amezi nta n'umwaka urimo, amezi 7 8 gutyo agahita azana undi mugore kandi akiri mu gahinda? Uzi ko hari n'abavuga ngo sinzigera nongera gushaka umugabo, sinzigera nongera gushaka umugore. Wenda bikaba nyine hari ukuntu umutima wamaze komoka. Ibintu nk'ibyo ngibyo mw'abantu mwe birarenze. Abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Nawe utwandikira igitekerezo cyawe, utubwire ku byo mu by'ukuri uri kumva, uburyo uri kumva ibyo uyu mupasiteri Marcelo yakoze. Umupasiteri abantu benshi bakunda cyane, nyine byo kuba yarongora, kandi donc akiri igikomere mu miryango y'umugore wa mbere, bakiri mu gikomere n'abakristo muri rusange bakibuka umugore wa mbere uburyo mu by'ukuri yapfuye, bakiri mu gahinda. Ibintu nk'ibyo ngibyo utwandikira igitekerezo cyawe uko ubyumva. Nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Niba utarakanda subscribe ubikore, tujye tubana 5 kuri 5.